I would like to thank you for the invitation to this event. Najprej želim da vam se zahvalim što ste nas pozvali na ovaj događaj. I'm very glad that Holcim, together with Naša Serbia and our customers, organized this project of corporate social responsibility last year. Veoma mi je drago da je Holcim zajedno sa svojim kupcima i sa nevladinom organizacijom Naša Srbija organizovao ovu vrstu društveno odgovornog događaja prošle godine, odnosno projekta. Which allows us to contribute to this health institute with a donation of equipment for endoscopy. Što nam je omogućilo da doniramo institut sa ovom opremom za endoskopiju. Very modern equipment, high technology, which will help to diagnose disease of children. To je veoma moderna oprema koja omogućuje da se dijagnosticira, dakle, određene bolesti kod dece.